Biti mlad, biti ambasador nije nemoguće. Prošle godine jedan Banovićanin po završetku srednje škole biva izabran za mladog ambasadora Bosne i Hercegovine. Slijedi priča o tome kako je do toga došlo, šta znači biti mladi ambasador i kakve su uspomene ostale. Zovem se Emer Lugavić, imam 19 godina, živim u Banovićima gdje sam završio srednju elektrotehničku školu. Sad sam trenutno student na prvoj godini elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Pored studija bavim se muzikom, tako da sam član rock grupe Loše vrijeme iz Banovića gdje sviram gitaru i pjevam. World Vision Mladi ambasador je zapravo program koji traje već nekih 5 godina i osnovao ga je gospodin dr. Jerry Cheng koji je bio izvršni direktor World Visiona Tajvan i dugi niz godina je također bio ambasador pri Ujedinjenim nacijama. On je čovjek sa velikim životnim iskustvom koji je mnogo toga prošao u životu i vidio putujući svijetom. Ono što je vidio nije bilo ni malo ohrabrujuće, naročito u zadnjih 10 godina sva ova dešavanja, svi ti užasni, besmisleni ratovi, siromaštvo, sva ova negativnost nagomilana na kraju jednog milenijuma. I kao svaki razuman čovjek on se zapitao da li išta može sam da uradi kako bi pomogao da ovaj svijet krene u pozitivnom pravcu i smjeru. Tako je on izašao sa idejom da osnuje program koji bi okupio 50 mladih ljudi iz 50 različitih zemalja svijeta, koji bi u tromjesečnom programu učili jedni od drugima kroz edukativne teme, kroz umjetnost, muziku, ples, glumu, dramu. Da bi postao mladi ambasador, nije dovoljno imati sreće, već se moraju ispuniti i određeni uslovi. Ti uslovi su bili poznavanje engleskog jezika, da je kandidat odličan učenik, komunikativan, prilagodljiv sredini, da nema tremu da održi govor pred veliki broj ljudi i slični uslovi. Iskreno ne nadajući ni najmanje da bih ja mogao biti izabran, jer sam mislio da je to još jedan od onih konkursa gdje štela radi svoje što je u našoj zemlji, inače u velikoj praksi. Ali na moje veliko iznenađenje i veliku sreću World Vision nije jedna od takvih organizacija. Ja sam izgleda imao najviše sreće tako da sam izabran za mladog ambasadora 99. godine. Sve putne troškove i sve troškove u programu je snosio World Vision. Međutim, jedan dio sredstava, kako ga mi nazivamo, džeparac, tamo trebali smo mi da ponesemo, tako sam ja ovdje prvo u Banovićima krenuo sa tim donacijama, tražići od raznih organizacija i mnogo njih mi je pomoglo, ja im se zahvaljujem veoma. Međutim, ono što me naročito iznenadilo, neprijatno, jeste da mi opština Banovići nije ni u najmanjem segmentu pomogla. Znači, tog prošlogodišnjeg programa smo imali priliku da posjetimo zapadnu obalu Sjedinjenih država, tačnije Los Angeles, Portland, San Francisco, Seattle. Onda smo išli do Kanade u Vancouver, posle čega smo išli na Havaje, a onda posle svega toga smo posjetili Centralnu Ameriku, tačnije 4 države, Kostariku, Nikaragvu, Honduras, El Salvador. Znači u prvoj polovini programa smo bili u Los Angelesu, tačnije u Pasadeni, gdje smo imali predavanja, znači edukativne časove. Onda pored toga smo imali probe sa horom gdje smo pjevali na raznim jezicima, na razne vrste muzika. Znači pripremali smo se za drugi dio programa u kojem smo održavali koncerte i razne nastupe. Znači, pored tog oficijalnog dijela imali smo i vremena za slobodne aktivnosti gdje smo
jeli, ne znam, ja posjećivali razna mjesta tamo u gradovima u kojima smo bili. U Los Angelesu dok smo konkretno bili, posjetili smo i Disneyland, i Hollywood, i Beverly Hills. Onda, što je meni posebno bilo zanimljivo, jeste da smo bili na koncertu tamo u Hollywood Bowlu, na kojem bila je godišnjica Beatlesa i ne znam ja, svirali su mnogi veliki muzičari kao Eric Johnson i ne znam ja. Znači na svakom mjestu u kojem smo bili, posjećivali smo te znamenitosti razne, u San Francisku, Golden Gate, pa ne znam ja, sve one moguće, ona mjesta koja su privlačna ljudima. Onda Havaji su mi se jako isto dojmili, stvarno jeste ono što kažu raj na zemlji. Prelijepo, nešto ono neopisivo riječima. Onda znači, gdje god da smo bili, držali smo razne koncerte, ne znam ja, družili se sa različitim slojevima društva, od najsiromašnijih, onih četvrti koji smo posjećivali, pa do raznih predsjednika država, gradonačelnika, guvernera. Najgori dio programa je bio taj kad smo morali da se ponovo rastanemo svih nas 50. Onda posle toga svako svojoj kući. Evo ne znam, sada je prošlo ne znam ja, skoro i pola godine od kako je program se završio, međutim mi svi još, svih nas 50 držimo veze, kontakte jedni s drugima, srećom imamo internet. Zbog ratnih događanja u Bosni i Hercegovini u svijetu su se kreirale različite predrasude o ovdašnjim ljudima i narodima. Gdje god da smo bili, svi, ne znam ja, očekivali su, ne znam ja šta da i koga da vide iz Bosne. Oni su mislili da ovdje nema civilizacije, da je ne znam ja, da smo još u kamenom dobu. Uglavnom gdje god da smo bili, ljude koje sam sretao, svi su me uglavnom bili jako zainteresovani za našu zemlju. Pitali su šta je to Bosna, gdje je, kako se taj rat desio i ne znam ja. Pa Bosna to je jedna zemlja u srcu Balkana, granica između istoka i zapada, vjekovima da je gajila različite kulture, nacije, religije. Znači ništa nismo postigli ovim što smo ratovali tih nekih 5 godina. Već dugo prisutan proces odlaska ljudi iz Banovića davno je izgubio nacionalni predznak. Destinacije su mahom zapadne zemlje. Među onima koji odlaze mnogo je mladih. Evo ja sam imao tu sreću i priliku da obiđem taj jedan dio zemaljske kugle, taj zapad o kome naši ljudi toliko pričaju i sanjaju. Predavnom je budućnost, ali ja mislim da ne bi se mogao navići na takav način življenja kakav oni imaju tamo na zapadu.